Boris Krištopans. 10 gola su Barcelona u polufinalu, 14 skupno. Liga na šampioni. Može bi najdobar, najdominantan desen bek vo svet, ne vo Evropa. Križ, kako ti go doživuješ sve to ova? Zato što dođeš od Latvije, od Letonije, od jedna država koja što ne verujem je da ovako go čustva. Ovo je nešto nevjerojatno. Koji broj golovi, kakovi golovi? Samo šampioni, samo jedna familija. Mi smo jedna familija, igramo sa srca. I to je bajka koji završi dobro. To je to, ništa drugo i neću da pričam. Samo bajka koji završi dobro. Igramo sa srce. Gotovo, ništa više. Samo mi. Kako sledna godina? Ušte podobro. Javnost očekuje napad na treta titula, bez ogled na se. Ništa, ovu sezonu isto. Nama rekli da ne izlazimo iz grupe, ništa. Ali, šta, dobili smo Ligu prvaka. Sljedeću sezonu, šta, ostane nas koliko, ne znam. Ali, cijeli isti, zašto ne? Jedna žbajka, sekoga žbajka.